Tiprasa rokni problem tei constitution solution ni lama doti tiklaina bagai government of India Tiprani bagai khorokja interlocutor appointment khakya hino. U interlocutor by discussion khanya bagai buwagrate bini loge Tipra motani adong rok Delhi thangja khinai koktuma ongkhoka. Interlocutor tamo taphano chi borong ni bisinga kwbangma borong na abnas buji sugya ko eba kaham ka saimaya ko tongna. Former Minister Mebar sar bokaise interview ni bisingte u kok romna no tebo sukruboi sirai kai sai khnarika dini u exclusive interview ni summary eba kok bokri norung ni bagai tubi phekya u video ni bisingte norung saimana bagai video no paithak jora nai tung Mebar sar sawo interlocutor no Kokborok bai sana thangai raiba hinjago government of India bai Tipra mothani kezaro demand te solution ti kok sanan bagai jeb sanai bonongkha interlocutor kaini party ni bagai no raiba ni samung khayo bo yang ni kongno yang sawo kezaro kaisa solution ni lama tiklayo tabuk Tipra ni problem no solve khanya bagai IFS officer anon Mr no Tipra ni interlocutor appointment khajaka hin Mebar sar amno karbe botte thaja thani bim bukhani kok narkha chini borong ni bisingo tabuk bo kwbangma borong no sia tongkho baksa ba siubo sia hai sak simi baike hamui mano abu simi che naleyo dofani bagai thinang ni bagai wansugya bubagra bai salai borong belanga Tiprasa rong bagai ma wana bo hin U election no joto Tipra sarong no Tipra motha no support khayai Tipra motha ni yago teba power teba MLA kwbang phaikai Tipra motha sara kuno national party no sarkar sna maya khamo apru Tipra sarok tebo central government pressure create khaimang khamo Tipra sarong ni demand no tebo doti kosina bagai piaba Tipra sarong ni kapal hamya tabu ko thamjang maya tabu ko baksa Tipra sarok obo buji maya ko separate state ingya phana constitution solution mangkai separate state ni 90% above power no mannai apru chin borong yago no tebo power phanyai te chin borong nin hamari nai u interlocutor by dialogue discussion ni bagai buwagrate bini loge Tipra mothani adong rok Delhi thangjak tabuk abnotei salainani tabuk borong discussion khaimani ulono saimanai borong busuk chini demand no rinani gosia buwagra salango hine chini je demand abo borong offer khaima by satisfy ingya khe abno withdrawal khai tunai te u movement continue khai thanai chini borok onek thokai jaka onek duka masaka tabuk te compromise khaya Tiprasa rok thamjangya ni bagai jobani lama tebo kolok ngai thanga aboni bagai dorjo romna nangnaikho buskango tebo jobani hadu kolok himna nangnaikho chim borong no bisingo no nukjago khoroksa saka kasana naikhai bono soklaimani fake news rok awai khaimani tei kwbangma no buwagrani mungoi kok sitra rok pilaimani Mebar sar tebo sawo chim borong ni bisinga asaka kok thamja kre chim borong bisinga no kebengnai rok toma bagai borong government no tongpuro kok borong no ruman script bai khayei चालू खान्या नाइमाने आबुनो पिन्तु बरं कैबिनेट बिल पास खाइमाली आबुनो बागै केबेंनाय बुइसिमिया चिन बरं नो सेसका केबेंनाय फाइग्रा हिनै बस हाइखनारि बुबाग्रानि नाइकरमा बिसिंतै ताबुक जे ग्रेटर टिप्रा ल्यान्ड कन्स्टिट्युशन सल्युशन नि डिमान्ड चलि तंमाने आबुनो तै बेलाइने सिरियस सेपरेट स्टेट माया फानो कन्स्टिट्युशन सल्युशन मांखाय 90% एबव सेपरेट स्टेट नि पावर नो तिप्रा सारं यागो फाइसो बायनाय आफ्रु तिप्रा सारं नि हामना लामावते कटर केबें मुंगटंला पाइथागो मेबर सर Tiprasa rok sak bai sangna hamjama sahare thanja tongna ba kok jare bini interview no pai rekha norong jodi bini u full interview naina musungka ga tola description no chung link read nai norong thangai nai mano norong jodi tini u short explanation video chajagai tongkai like khlai dite share khanyan tapok di e paithak jora sungbai krungai tongma bai hamba